Sihil di Mahasau Longkung Longrihini Patu Aklamalong Self-Help Group Atung Football Championship Angdung Kiti. Pini di Mahasau ni Phai ke thom pai atiko Longkung Longrihini Patu Aklamalong so arlo so pimar atung Football Kapatu Angdung Kiti ajai me ke paman pon along Sibirai Self-Help Group and Chingri Self-Help Group Atung Football Kapatu Kachepati Angdung Kiti Kapatu along Sibirai Self-Help Group Atung si Chingri Self-Help Group Atumapan Golni Nil Pipensi Chingri Self-Help Group Atumapan Parem Pondedo Pusi Dirta Nang Pali Lapen Labangso Women Football Championship Kapatualong 17 Gorompani MSC Joycing Durong Lapen Longkung ABDCL General Manager Lapen LKHPAPA President All Longkung SGB Atumdo Anta Labangso Women Football Championship Kapatu Angdung Kitialong Chitong Dunpen Alir Alon Pidunpen Pijut Pemelo Pusi Haladak Gedo Aradatum Nilitum Karbi Anglong News Channel Asai Hemalong Dirta Nang Pali News Report Karbi Anglong News Channel Hey, yare. Hey, God! Hey! Ini dia dah ya. Kinang soda berta nonamat Karbi Anglong News Channel along akimi pherang kinangji Dipu Bokajan Dua Barguri Dongka Wotadlangso Hamren Khanduli Border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi Technical and Editor Karbi Anglong News Channel Mobile number 6002512305 Taradong Lakhahini Langtuk Terang Arong Along ICDS Model Subcenter Terek Pon Phit Aputhak Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Center Managing Committee Atumpen Pherangkya Mai Kangni Pon Pini Pai Ni Phai ke Thomarni Lakha Inkoira Trok Dua Barguri MSC Constituency Angkang Daitor Polling Station Kaparlo Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Subcenter Terek Pon Phit Ajok Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Center Managing Committee Atumpen Pherangkya Mai Kangni Pon Labangso Pherangkya Mai along Kachetong Dun Laki Langtuk Terang ICDS Model Subcenter Managing Committee President Amoron Terang Dua Barguri Kisan Morcha Vice President Rajiv Sinar Daitor VDP Secretary Hunason Kiling Dua Barguri BLCC Member Hemson Ronghang Langtuk Terang ICDS Model Subcenter Member Joyson Terang Atum Chetongdun Lason si Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model ke Baburam Sinar Daitor Basic LP School alongsi Labangso ICDS Model Center ke Kimponlo Lapen Foundation anta Hudlaplo Lapen ke Kotha ke Thom along leta dolo Setame asapsowet longle ahem pupen Chinki Chethan Pami Milang Amat Wok abang ke nonamat ke Ington Pon Koklang Lapen nilitum court affidavit sitami labangso ICDS subcenter ahem aputak silampon etlo Athima lahai ke development akam ke osoma rong ru kijui akam kali lasi government aron ateng pensi nilitum ke kam ke claim lasi nilitum long approve anta dolap sitami contractor rokrak mate Mongol Singh Sinar Bokajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Alongpen NOC 1 det amat Kekang adong PWDIB ahem malongsi kikim damrong lasi lake chokche athema government aron karkan loputa ningche pon lapen hu dake PWDIB ahem malong asap sovet along le along lasi mo kimrang tangdet afisetami ting anta dip athai aviset anpin puta taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Subcenter Managing Committee Atumpen Jongdun lapen Pherangkya Amai along Kangni Pon nang koklo pusi ningje pon lasi ladak le thot le nang kim pithu nangji pusi ningje pon ringti lapen ke team Karbi Anglong pen local MSC EM Richard Tokbi aphanta tuning report labangso ICDS ke uthot ladak Baburam Sinar Basic LP School along le nang kim pithu nangji pusi ningje pon ringti lapen tuning report
Dai huri pen Amos Ingti Karbi Anglong News Channel. Jong itu makorte amaron terang mate amparta labangso model sub CDS model sub center presiden lo alangli kening je pon ateng alam lapen lo kaso model ICDS model sub center la katerek pon phak bangke laga ron ke kali kasilas bangso puthak tim Karbi Anglong lapen local MAC Richard Tokbi Anparta EM education in charge alangli panstame chuniri pon lo labangso aputhak kelang kang kurung dun pen jate labangso komiti atum nahin lehino komiti tu me ching kijitan tang kacerai tang ateng kipek tang long le long puthot nang kim nang claim tu ji pansi chuni ripon dulo terang nili taradong ICDS model sub center long managing committee amai thu aben first ame alang li Rajiv Singh nar Duarbaguri Kisan Morcha vice president laben nampar ke nilong dolang ke nili BLCC along a member eklo ronghang asang ho hemson ronghang laben nilong dolang alang like nuhason kiling Daithor VDP general secretary laben dotulang alang li Joyson terang la bangke taradong ICDS model sub center managing committee along members Karbi Anglong additional SP Sri Kongkun Kumar Natpen Phirangke Mai ke Phapon Ni phai ke thom pai achiklo ningkan surihini ra inkoi ra ke thom arni additional SP Sri Kongkun Kumar Natpen tong sekot pen di phutana along Phirangke Mai ke Phapon nang kok alam theke kidam tang ni phai thong ke praisi arni dolduli angkang malom tangka ke hang pawai akatum dopu arjulong pen joy pen ritar liponsi Sri Jugu dalagapu aphan nep ingnang pon longlo Sita alangli inudvet kali ate tangka ke hang pawai akahut ari sangho dopu rong asora tumpen raikom asai khetumphan ke than mekdo lasi inuraphan nep chekta ritar lip chipiduk ponsi bangke thomaphan akun nep ingnang pon thulonglo amen lake safa sandeep birju alangli tumaphan nep ingnang detpen aphi I hemalong ritar lipsi hemka sonse ahile lapen army color jacket apen achoy mobile handset 4 notes lapen tangka kereng 7,160 rupees lapen Maruti car ihum lapen motorcycle ihum lapen kinep kang nangahut kilong anason aron atengpen seats pon etlo pusi phirangki amai kang yehut additional SP pen thanpon lapen la kinep long tang bang privet kalidet tahai athe nilalung railway station arai alomta tangka kehang do pu birta nang pele Sita alang litum arideng demand letter notes ave lapen asongamen en pon pe puda than pon lapen latum tangka ke hang kapawai ak lake lak troksi laknar kep lason si hang pon pusi than pon tangte additional SP pen phirangke angno kaningje alamle arjik sinang news report Karbi Anglong News Channel তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰোঁতে কোনো সংগঠনৰ নাম লৈ ডিমান্ড কৰা নাই অথবা কোনো লেটাৰ পেড লৈ ডিমান্ড কৰা নাই তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে ডিমান্ড কৰিছিলে বিভিন্ন জেগাত আজি কিছুদিন আগত আমাৰ ডিফুৰ থানাৰ ওচৰৰে এটা নীলালুং ৰেলৱে ষ্টেচনতো কোনোবা মানুহক ডিমান্ড দিছে বুলি আমি পাছত খবৰ পাইছোঁ আৰু সেই কামটোতো এওঁলোকে জড়িত থকা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ ধনশ্ৰী এলেকাটো সিহঁতে হেৰি কৰি আছে মানে ধনশ্ৰী বুলিও আছে মই যিটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কথা ক'লোঁ সেইটো আপোনাৰ এই বৰলাংফাৰৰ ওচৰৰ নীলালুং ষ্টেচনৰ ওচৰতো আজি কিছুদিন আগত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ডৰ ঘটনা এটা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু সেই ঘটনাটোতো এতিয়া আমি প্ৰাৰম্ভিক কালত তদন্তত আমি পাইছোঁ যে এওঁলোকৰে মানুহ জড়িত হৈ আছে সেইটো আমি তথ্যখিনি এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ দিছোঁ নামবোৰ ভেৰিফাই কৰিবলৈ দিছোঁ যদি লিষ্টেড কেডাৰ হয় আমি গম পাই যাম কোনোবা যদি প্ৰাক্তন সংগঠনৰ লিষ্টেড কেডাৰ হয় আমাৰ আমি ভেৰিফাই কৰি পেলাই তেতিয়া গম পাম তেতিয়া জনাব পাৰিম তেওঁক এনে বিভিন্ন জেগাত দিছে ডিমাণ্ডটো কিন্তু প্ৰায় 7 লাখ 8 লাখ মান টকা ডিমাণ্ড দিছিলে বুলি তেওঁলোকে আমালৈ অভিযোগ আহিছিলে হয় হয় এই চাৰিজন যে ধৰা হৈছে Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad Lokacharli Asong Tumpen Phirangke Mai Kang Nipon Pai ni phai ke thom arni kang sampor phai throkra achi timpen Diphu Phirangke ate rangalong ABVP mate Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad East Karbi Anglong Diphu Town Unit Atumpen Phirangke Mai ing Nipon lo Labang so mai kang Nipon nang kok atheke hakko hut labang so asong ningkan krisir kepra phli kepra sir kep jak hong achiklo
ni phai sirkep arni mahang pe thek pon si klem bom bang bom lo lapen pining le thot sitame lo ka charli a usumar lapen lo than bang atuma phan la so lo charli a songalong nang chepa ongdun ning hang pute non pai pai phi pai pai ni phai thong kepra isian membership drive is Karbi Anglong aran thu ke pang cheng pon che phan king kam chijor pang cheng pon po pusi pache thang pon lasi ABVP Dipu Town Unit Kong Chun Bang Sami Asa Timung Pipen Kapachini Pon Ateng Pute Alang Litung is Karbi Anglong Arlo Lo Kacharli Ahem Do An Along Pusitame Humri Damsi Laso Asong Along Kachepa Ogdu Ning Hang Atum Anapan Amen Sitame Pangrum Pangcheng Pon Po Puti Han Pachini Pon Lapen Kacharli Ingdeng Sir Kepen Abat Lo Kacharli A Osumar Atuma Phansi Pon Chodji Pusi Pachini Pon Lapen lo than bang atuma phan ke aphai ong me ong pusi pachini pon lasi ka pachini pon ateng pute lo katarli a osumar atuma phan training pen chenglok halloween state along sitame kung sai amai along pon si ke than ke pere lapen kapet hek chia phan kabor ipon po pusi pachini pon lapen lo than bang atuma phan bang ke koson si leadership quality chepat hek jima lapen koson si ke chari ponji ma lahai huisi than ponji pusi pini pherang ke atheng nopen pachini pon news report Karbi Anglong news channel ফেসিলিটিস এআই যে স্টুডেন্টস বোৰ যদি আমাৰ লগত সহযোগ কৰে হেঁতৰ এটা সেলফ কনফিডেন্স বাঢ়িব আৰু আমাৰ বছৰে বছৰে আপোনাৰ কনফাৰেন্স ষ্টেট কনফাৰেন্স হয় ট্ৰেইনিং হয় স্টুডেন্টস বোৰে এইবোৰ চাই কিনা নিজকে ৰিবিল্ডিং হ'ব নিজৰ তাত এটা কনফিডেন্স আহিব আৰু বেলেগ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এটা শিক্ষা পাব যে কেনেকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতে কেনেকৈ চিনাকি হয় আৰু কেনেকৈ নিজৰ মাজত এটা সংগঠন হয় কেনেকৈ মানে আদৰি ল'ব পাৰে টিচাৰ্ছসকলৰ কাৰণে এয়াই যে মানে চবে নিজে কেনেকৈ এটা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি কেনেকৈ এটা ষ্টুডেণ্টছ ইমান ধেৰ ষ্টুডেণ্টছ হৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু যিমান কিবা সব মিলি কিনা মানে কেনেকৈ কাম এটা কৰিব কেনেকৈ আমাক ঠিক কৰিব এইটো চব টিচাৰ্ছকেইটা শিকিব পাৰিব আপোনালোকে যিটো আপিল কৰিছে আপোনালোকৰ লগত জইন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা কিবা সুবিধা যোগাযোগ আমি প্ৰত্যেক কিবাতে আমি পোষ্টাৰ বনাইছোঁ তাতে আমাৰ কিছুমানৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় কিবা এটা কুৱেশ্যন সুধিব আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নাম্বাৰকেইটা কৈ দিব নেকি নাম্বাৰটো হ'ল 9387898085 অকল ইস কাৰ্বি আংলং কাৰণে নহয় খালি ইস কাৰ্বি আংলং এনিওয়ান কেন টেক মেম্বাৰশ্বিপ মানে কোন বুলি হ'ব পাৰে না যোনে পাৰে ল'ব পাৰে ষ্টুডেণ্টছ আৰু টিচাৰ যোনে পাৰে আমাৰ সুযোগ অনলাইন ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ না ষ্টুডেণ্টছ টিচাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম ৰাখে মানে আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰত ট্ৰেইনিং হয় ট্ৰেইনিং তাৰপিছত আমাৰ কনফাৰেন্স হয় আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সো হয় আৰু মাজে মাজে আমাৰ সৰু সৰু তেনেকৈ কিছুমান ড্ৰাইভবোৰ চলে যেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছ মিট বা আপোনাৰ কাৰিয়াৰ কাউন্সেলিং এইবোৰ ফটো টাইমিং মানে আপোনালোকৰ কিমান মেম্বাৰ আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত সহযোগ হৈ আছে আপোনাৰ মোটামুটি 80 মান